Inggih kawitin pokjar basa Bali rahina sane mangkin melarapan antuk mereresik utawi bersih-bersih dumun. Sesampun wusan mereresik lanturang antuk ngaturang pujetri sandya sumangdane parikrama sane mangkin memargi antar. Siang, kalian sarang sami. Ring minggu sane sampun lintang, minggu lalu nabi sampun boleh nikah pelajahana. Mau ceceng pada. Nabi? Ceceng pada. Nabi? Mau cicim padan ring bahasa Indonesia nikah nabi? Inggih sane mangkin kelanturang dumun antuk mececimpedan sekadi sane sampun katurin ring minggu sane sampun lintang. Kelanturang antuk contoh cecimpedan sane mangkin alit-alit nulis dumun mali jebos iening sampun apal wenten contoh alit-alit kalih ke ajeng utawi ke arep kelas maktayang mececimpedan siki sane metaken asiki sane nyawis. Tiduri, gong di malu. Jam. Leh. Ini lo. Leh. Itu. Leh. Mana? Po. Cicing. Po. Aneh. Cenik makuncir. Gede makapa. Benar tapi benar nih kak. Nah. Set dumun. Oke, done lapan delapan lima, wane lapan apa sih? Nasi, jukut, jawabannya aspal. Oh iya. Memang banyak yang lain. Ayo jawab. Wah, tenang. Sesampune mececimpedan raris kelanturang antuk medolanan meong alih jep bikule. Sane dadas bikul anu ngonjong di tengah sira. Bikul en mangan di jani ka ngonyong. Nah, di pagahan ngujang nikah. Nyago bikul. Apa ngengken nikah? Pangdo amaha. Ampun niki napitan. Gening sampun kawitin siki kalih tiga ngawit muda. Sesampun bikul keejo oleh Meng, puput sampun dolanan miong-miong.